Mizoram Sarkar chu nabat sung chengoi sangthum zanga puk mangin school thanem tak chei that le sak that na Mizoram chung hun sang sanga thok meka he thil hi Mizoram le abik takin zirna timason konga Mizoram Sarkar malak na ro pui takania MZP po he malak na hian kan lom e ma chuti rol chuan he thil hi ani dan tur ni phak si lovin tu ten emo hlokna na satak an nei na man ro an yang ti kan lawin ani dan tu rang ani phalawang ti MZP chu na hlaw em ani chu wangin MZP chuan a thei angin he thil hi a en zui ba ka azir chianga thil lomom tak ve bok ma se ani turang ni phak lo le siam that ngai a munol ani school sakna thok tur hian consultancy firm pani CB engineer le allied consult thanan nia CB engineering hian construction cheng noi sang ni zanga an changa allied consult hian repairing cheng noi sang khat an chang thung reconstruction a hian school som panga le repairing a hian school za le pasari an a oma avain school za le somsari le pani te thuam thatna tu ani MZP jar headquarters suan nabat heng rural infrastructure development fund RIDF 24 le 25 sum manga school ti changtlun na tura ta thokte hi amuna athei china atloa school som ni panga tlo ni in MZP headquarters sub headquarters le branch te ne na tagin school som ni le pali report don ania phone mangin school som nga vel zofia ani bok ani heng kan zir chian na tanga kan mu chua tlang pui te chu hetiang hi ani pakhatna MZP in a endikna atangin na thale lungoi thak engozat mu ania a project ba ka school mamo khoite lom bok tin a project ang nilo ma se school lam ho tu tele khotlang hloi tu tenen soi howa school mamo sakna na siam rempo entirnam government bank khoya high school no area ta repair turania school thunai tu ten nen in beronin staff room tur building thar sak ani panina government midland comprehensive school share chief noi sompo repair tur nima se classroom an mo zo kawangin room pali sak thar ani panina atlang pui thuin ani na tur ang taka kalpui hi tlem leya drawing le asang su amount de na en phei chuan alungoi thak lo hle RTI Act manga kan zona education department in bin chanda atanga ala danin repairing bika repair tur hi detail taka injia kom lava contractor in ama du dan le tha ati angin a repair mai ni in alang school thunai tu te na inrona project ang nilo an ngai mo zong siam that sak po om achung thak turati nima se rong noi thar top hi atam ma entinan government mizo high school ko hai no area da repair tur chu apply chau chepthla a thom that ani pathumna school repairing tamjok hi alangsa thei amber tura achung le bangrong hoi thar ani tlang puya labor cess le kat tur neu kat ngai te kat nu apo estimate amount na tanga alandanin 20% po man lo da tur sul nu om nol ani palina na hi anin lan chong na sa ni in asiata an na thok tak te kuda poisa alut lem hle a na thok tu te chuan a tho lo amutur ani rualin uchuak taka hle pumna a om oti ati thei entinan government pangzol middle school 1 reconstruction estimate cheng nuai som thum 30.49 lakhs hi athok tu tak 20.1 lakhs in an thoka hetiang hian na thok tak tu te kuda poisa thleng hi estimate atangin atlem to thin hle patina khozol high school la po third party na thoka hei kan hriat thiamagin anin hrat chhon thak zel dan kha ania atak taka noi som ni le pakhat 21.33 lakhs estimate ani line athok tu takin na atho na chon cheng noi som chau om to ani pangana ani na turang nilovin ani na turang nilo mai nilovin anna shim tho mu mal lo le chetak tak mu du om nola entina khamrang primary school noi som paria ta sak tur kha dar thalang fit kim lo kong khar po kal thei lo ni in cement plaster ni la in rong noi ngal te ania
khotlang po an lungoi lo le a chuti chungin SDO in completion certificate ape chuak ani chuan contractor hianin nasa takin khotlang shuai tu te mai pi alama zirti tu te po transfer tur hiarin avo nge bok ani parukna school repairing a atana poisa kalthen ka chu adai lo anga soin school fund tho bela sakchun zom te po om ani na zo mu mal lo laklo deu kalsan te po mu ani a entina government se loi middle school kursi pa hian rong hoina tur adai lo awangin school fund atanga noi ania tin hemi mai pialama ventilation te tin achung se loi middle school bi ka phei chuan achung rangwa te po khu kim lo te po om ani pasarina consultancy firm te hian work supervisor tur mi mal le por sang ne te ne na an pe chonga chung ho zinga chuan atam zokin lep dein an thal chong velia hetiang hi ani awangin athok tu tak tak tam zok tem project amount le project ni phung bracket hana drawing an shelo shima hei hi na chiat chan bul berni in alang hetianga nasal chon hi Mizoram sarkar kan nei to te thil kalpui dan ani na lai oma siam that thei acha kum to le ani pariatna MZP in he thil hi nikum lama tangin kan boi pui to a ana thona muna endik ani nuwa po education department le contractor te chuan project ni phung chiak taka min sil theilo awangin RTI act manga document sang di la nia hei hian kan malak na ati muan pha le ani mun pakhat kan tlona phei chuan consultancy firm tele how to lamten MZP te document le thil poi more re mu tir mi alo turin an lo tinge ge an lo tia hei hian MZP ril ru te chu atina maya yang vel te chu ni ania chuan MZP chuan he thil hi ala thu takin angai mo tak zeta nimin lama education minister som tak le official te net poa kan soi ho to a kan zir chian atanga kan hriat tlang pui kan ta lan tak te hi siam that ani nge kan du tak zeta zirlai te ta na ding kan ni again mizo zirlai ten zirna in thatak kan nei nge theinan naba sum manga zirna in sak thalo te hi rang thei ang bera siam tha a education minister som takina na tho thalo te chu siam that an tum thu le siam that ani ma chuan bil pek an tum lo thu asoi agin siam that ani nuwa chau bil po peturin kan ngen hal boka zirna in thuam that te hi MZP chuan a enjoy zel don ani tilai hi kha anunga khan kha kan press statement chu ni a anunga yan kan chui dan zong te le khatiang khan a data te kanan siama uruk zokin an en theyanga kha zong kha chu kanan chiar chuak lowanga tilai hianin kan soi bel do chu MZP hi tram thar ania kumsang ni somti pangda tanga ni thum shroi tu tur thante kan nia kan tram tan tiro tangin mizo zirlai pol kan ni agin MZP chu zirlai te tan thei to pin ma ala sel do na zirlai ten chan vo dik tak kan chan thei na tur konga chuan eng sarkar po ni sela atu po ni se thei to pin kan do na chuwang chuan atu la huna chu sarkar po ni se eng department po ni se eng pol po ni se zirlai te le ram le nam tan chu kan tho pui thei veka chu ti ni lowa zirlai te chan vo dik tak kan chan thei lo tur konga mana tu re chu atu po ni se MZP chuan na deun kan do don ti kha voi ni hian kan soi le duwa tin apathum na chuan mi mal le pol he thil rim hian tuma huat bik le kan nei lawa keini na kan du ber chu soita kan khan zirlai pol kan ni zirlai tan le kan ram le nam tan thei to pa ke pen tu kan ni wangin voi ni hian kan ram le nam tan le zirlai te na kan chan vo dik tak ke kan pen tana ke kan ron pen chu huisin takin voi ni hian MZP chuan ma alanga la chun som zel don bok ani tilaya to pa kan soyang kham he nabat school sak repair te reconstruction te extension te po hi kan thla tham mai don lova voinia press conference kan nei hi abul tran na chau ani ti kha voinia kan soi du boka chuan hemi konga kan na thona konga kan malak na konga thei to ba min support tu kan headquarters te kan sub te kan branch te nampula kan shuai tu te an chu MZP chon thinlu takin lom thu asoi bok ani hei hi cái này chuan an ming tak po kha kan va lem lo ama ro chu siat har lo tu tak chu ani tu te mon ni wang khan cái này chuan
kan ti lo ngam lo chuang lo va kan ti ngam veka maro chu tilai chu kan setlang thun ka ring man di dal paket ta chi lo wa ani ta kha congress vigilance cell ho kha hen chu cha ama school education minister dia involve dia la mala ban kha ne ti lo he la ma president ni an kon tuang wa kha ta kha lo be kha nang ni kon chan chin tha le ni chan chin pula ma ko lo ro ta na Hatia Nimina, President State Manager Nimina, Education Minister, Uchante Lumbu, Tala, Tia Khan, Hatia Nam, School Tintoglo, Siam, Anitura Tintoglo, Inimuna, Assurance of the Siam to Rim, Kambo, Siam Chale to Rin, Dinami, Education Minister, Tenen Yan Voini, Kanin Munani Toa. Christmas ba kan hunpui ma deuh lo khan kanin mu to a chuta po chuan kan tlo china kan lungoi lo thu kan soi to a chuan nimina khan kan han soi non le ania chuan kan siam thang ti chu ania amaro chu kan siam thang ti na hi chu malak tu nei chu rei to amaro chu nilo se chu venia po press conference ko kher ngai lo tur ania amma akan lo soi to December ni ru sang ni le som ni pakhat December ni ru sang ni le som ni pakhat po kan lo discuss to a chu kan soi atram khami December ni ru ka trang le nimin thlek khan ma kan lang ti na om sa re kha ma som na vakom lo wangin voinia press conference chu kan kom ni kan lung oi na tur kha kan lung oi na tila mi zo zir lai den kan chan vo dik tak le kan lung oi na tur kha kan lam to lo wangi voinia press conference kan kowa kan siam tha ang an ti po hi ya kha chu kan yen zui je la kan siam thang chun ti e ta en report kan don report in don la le am nai to jong jong school so ko chuan heta enge khamram PS so hi no se ta completion certificate ta chu ko hi chuan mane congress na ni press conference na ko khan to involve dia ki ta chuan ni congress so na press conference kami enge repair na ha jong jong le completion certificate ke so enge ulak to khan to box ya dan tola school semua kebuat itu zima yang enzane completion certificate ani tuna hianin RDI ma kan dil na chuan 30% completion certificate pek chua to nga chan kan ni he kan an kuat na chan deu a zong zong kan zia don chuan zia se na ni don si lova chu wang chon tilai kham rang deu chi hi kan han kuat chua kan ni ya ani chuan Mungkin education minister yang mungkin ni bill tepo yang saksat ni macam kes ni lo, anti box itu na completion certificate apa suatu hal ini akhirnya malah. Anin mit kay ni katilay ka chu asum le pai lam pakha chu MZP lam pakha chon convert thui lo khop maya mar chu noi zatel hi chu unreleased to anin pe chok to education atang pon khami farm an pe chok to ti kha chu un report a chu ta chuanin enge chu ta chuanin enge an poise pek dan lam pakha chu ke ni kha chon conversion thui lo in soi kuma dikhan consultancy firm pati ne la kan na khan peta a chuan anin khal chonga dikhan tha party khem khanin thil kha kal chota a petai ro ta ra nam khianin pangson middle school wa na ngon to estimate noi som thum poi pali pa ko changin ana to tu de takina sim an nu sa chu noi som ni pakhat poi pathum chawan ka heta hianin in zil chiam na changin man tang ai tu an yang aman tang ai tu lam ai ma chon ke ni chona kan mu da na chuanin a farm te hian an kat nem lutu kan hi kan ring ber chuan ami dil an la le ta khan farm khan an pe chhong le ta pakhata
chuan kha kha tikhan an thal chhawng zel ta ni kha government khozol high school te pawh ni ta tikhan a third party an thok ta kha khan ati chi ani chu bang chuan heta an tham ta tok tok antinan example kan mang le khan kon primary school te pawh tikhan farm in a pe a pek na chu nuai estimate amount nak chu nuai som ani ta chuan kat neu neu te nen chuan 7.5 pawh lo ni theya chuan a mutu khan kon primary school a mutu contractor a khanin cheng noi ni ala le ta chuan chu tiani chuan cheng noi nga vel ba khan ta khan thok thei lo ta chuan kan report an landa na khanin kan soi ko le do du anga ta khan a contractor te khan eng tianga sak tur nge a contractor te pon ni phato lo niang chu he ta a third party vel khan eng tianga sak tur nge le khati a drawing eng ba khan nei lo sim ta chuan a school an vakala an du dan le arem chan dan da khan an thoka rong ten noya ti khan glass po thak im lo ti khan ventilation po thak im lo khatiang vel kha ani chhong deuh du ani còn số nó chỉ nói đến số cái không mà các bạn nói lại không lọc không gì kan nei video te po kan nei mo 근데 저 비디오 한번 케이블 한번 하고 비디오 스틸 뭐 아니 엔지니어 액션이라 very kha kha soi ta kan khan limida kan minister zom takin enzui anianga engineer te po kan in tiranga amuna kan kalchilanga antia chuan an sak that ma lo chuan heting a thalo zo la hi bill kan in pelawang atia chu chuan MZP pon kan enzui zelanga chu chuan an ti thalo ani chuan atulagin MZP general headquarters executive committee na rel chho zelang khatilai khachu kanfa khachi alo ke ni chu da building a amount na tang le a poisa tanga school kha engtinga sange ti deuh ngor lai khane ke ni chuan kan min ni ya khatilai khachu mungkin kita buat cek lawan tidak saja cepat gitu tin kata bicara untuk 现在不能到面土的那把地接膜啊保护的靠几个楼哪里就给路啊弄这些参考因什么参考跟也是 akha so tilai samlu khaya te pei chuan MZP kan kaltin thiat ve le khan ka soita khan how to sang lama tang te chuan in how to sang la ti lama khan hetilai farm atang niang chu kan ti maya le contractor te tang khanin eng MZP kha document te lo mu tir su eng ma lo sil su ti te kha khan chi na soita kan ril ru ti na tu pakhat ani ke ni chuan kan hlong na lampang le khating lampang eng ba kha kan ngai tu lawa thata ka building adina zir lai te na building thata kan nei kha kan du bera khatak kan thanem ngai na lai khatilaya min lo ti kha chu ana kan ti a then te pechor kan phone te an la du lawa tiang kha ani chuan lam sang sang te po an lo siam ve tin a khotlang shoi tu te le zirtir tu te pon an thok chelu tu ga lo ngai dam mai teu lo hre thiam mai teu ti lei thei lo ni ti te po kan dong ani chu tiang vel te chu ani tin thingfal primary school 3 phei chu enge flooring ti tu lai kha an report dan phei chuan an teacher ten an report dan phei chuan a mai nan ti chejo kon ti tiang vel te chu nia tin flooring ti tu ra kham flooring ti mai lovin carpet pha top te po oma tiang kha chu ma chuan sak that ngai mi lo repair ngai mi lo o sak that ngai lo chu kan soi chul theya repair ngai mi lo repair tu ra ti cheng noi som te kal chu tiang chuan chu a chhuat thak tu te po thak mi lawa carpet man tlom pha mai yang chi te tin a chung thak ngai ngoi roofing han ti top a te po a chung thak lawa rong han noi mai te atamani chu chon kan lung ati oi lo ber ani